I claim you as my choice. Be still and know I am here. I am hope for all who are hopeless. I am eyes for all who long to see. In the shadows of the night, I will be your light. Come and rest in me. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am strength for all the despairing, Healing for the ones who dwell in shame. all the blind will see, the lame will all run free, and all will know my name. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. I am the word that leads all to freedom. I am the peace the world cannot give. I will call your name, embracing all your pain. Stand up now, walk and live. Do not be afraid, I am with you. I have called you each by name. Come and follow me, I will bring you home. I love you and you are mine. Maya pa sisilim po kaya katamungan at syuta na po king Biyernes sa Domingo ning karaniwan na panahon. Pagmasusyantaya naman po ngini in solemnidad ning Sagradong Puso ng Jesus. Pagkiabiatala po king kaya katamong banal na misa, ring kapasalamatan ng Elar and Agnes Garicia king karelang 38 wedding anniversary. Ama ni Carol Ronquillo, 26 wedding anniversary. Para king kapasalamatan king Aldoning Kiabaitan ng Richard Rason, Avelina Ramos, Cyril Lacson, Jojo Lingat, Christine Marie Alderete. Para king personal akayadwana ng Gina Magat Diaz, John Cruz, Imelda Canlas, Phil and Janet Castro and family. Para king malagwang kapaldanan ng Remy Arceo, Sonia Di Marucot de la Cruz, Mary Kate and Macaria Kathleen de la Cruz, Maxine Cabala, Agosto Esquera, Arvin Jasper Valencia, Marco Somido, Ernesto Godoy Silva, Temi Bande, at ding hanggang kakaluguran a kamaganak a masakit. Para king alang hanggang kapainawan ding kapatadtamong miyango na biye, Felicidad and Cesar Abalos,
Agosto Pacho Calma, Clarita Maming Valdivioso, Lita and Antonio Ponyo, Sister Rebecca Maglalang OSB, Rita Febes Cervantes, Teresita de Jesus Danding, Eduardo Pinto Sr., Ernesto Di Marukot, Arturo Vitug, Aurora Texon, Ruben Lacson Jr., Maria Teresa Morales, Victorio Babadilla, ading sablang kaladwaking purgatorio. Talakad tamo po at magkabe magkanta kindalit a pamuklat. King Legioning Igpa, paninganak, panimbanal na Espiritu, Amen. yung grasya ng ginutang Yeso Kristo, yung lugod ng Diyos, yung pamakyag ng banal na Espiritu, manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimurin. Maya pasisilim po. Maya pasisilim po among. Good evening po, parang sisimba kay katamong online mass. Yan po, pagpasusyan tayong solemnidad ng kabanal-banalan ng puso ng Yesus, the feast of solemnity of the Sacred Heart of Jesus. Idawon tamang kaya panalangin, kaya intention, yung mapamakalulo ng puso ng Yesus, Diyos sana kaya katangan. Kapatat ng kayo magintang masya sa puso, mapangadita mo pero ita magana ka. Mapangadita mo pero may natalog. Sisimbata mo, dapat ng kayo sabihan tang sasalpantaya tamo. Etagyo, yung kasakitan o yung kapagsubukan. Mananasa ng sagradong puso ng Yesus. Yan mo naman yung mangdatila, inspirasyon, gabeking kaya tamong biya. Karing panahon may kasalata mo, tanggapan tamo yung pagkatang pamagkulang, at tanggapan tamo yung pakalulo ng Ginoo. Itangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapuko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. Ing Diyos, sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala naktangan sana, kimbiye alanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakan tala rin kaya katang intensyon, rin kaya katang panalangin kayong misang iti. Hoy paming mayupaya, magtamasa kami karingkalam ning lugod at inggap ming sisibol king puso ng Yesus sa kakanganak. Ibuklat mo ring puso mi, ban makapakirake kami king kayang biye, at sunduda ing sablang panwanan king kay kang lugod. Itinganadon mi, kapamalatan ng ginuming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyan magari kambemon ing banal Espiritu, metong mo keng pangan Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning amano. Pamasang ibat, king libro ning Deuteronomio. I Moises nga naking balayan, eyo kakalingwan,
king tao kayong pinili na ning Ginong Diyos. Pinili na kayo kareng aliwang bansa, ban maging bukod mong bandina. Pinili na kayo at pepakamalan, uling mas dakal kayo kesa kareng aliwang tao. King kamatutuan, kayo, impekamalating diling bansa, keti king yato. Dapot, tunay kaluguran na kayo, ning Gino, at burina ing tuparana, itang pengako na, karing pipumpunan nyo. Inyalinigtas na kayo, at timawa, king pangayalipan nyo, king ari na ning Ehipto, king kapamilatan na ning kayang upaya. Eyo sana kakalingwan, king ginong kaya kayong Diyos, ya ing bukod mong Diyos at tapat ya. Tunining tuparan, ing pangako na, at papabal na ing lugod ng ekukupas, karing libu-libong dayi, ang malugod kaya, at mamintu karing utos na. Dapot, anting ablas karela, at eya mi kakunong lipula nala, retang masama kaya. Inya, sukat yun lang tuparan, ding sablang utos na. At tuntunan, asimbit lako, ngini kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibata mo po, alanganga ing ganakaning Ginoo, karing makitakot kaya. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kayo. Purian may ing Ginoo, o kaladwa ko. Mabilog kong pangataw, purian me, lagyo ng banal. O kaladwa ko, ing Ginoo, kaya kayang purian. Sablang kaya kape panabang, mo sa kakalingwan. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kayo. Ing sabla kong kasalanan, kayang patawaran. At king sabla kong sakit, pakayapa na ako. Ingalanggang ganakaning Ginoo karing makitakot kayo. King kamatayan, kakabos na ako. Ing lugod na't lunos, pagkalub na kanako. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kayo. Ing Ginoo, darapat yang kayatulan ang matulid, kaya lang papanigan ding malulupig. Pepakilala na kang Moises, ing kayang kapagnasan, at king balen ng Israel, ing dapat ng pagmulalan. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kayo. Malunusan niya at malaming Ginoo, eya agad mimimwa, at tapat ing lugod na. Nakatamo papatulan, agpang king depatang kasalanan, ni ablasanan man, agpang karing kaya katang dewakan at kamalyan. Alang angga ingganakaning Ginoo karing makitakot kayo. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Juan. Pakamalan kong kakaluguran, mikakalugod tamo, uling manibatan king Diyos, ing lugod. Ing ninumang lulugod, anak nening Diyos, at kikilalaya king Diyos. Ing elulugod, kakilala ning Diyos, uling ing Diyos, lugod ya. Pepakit na ning Diyos, ing lugod na kekatamo, inyang tinubod ni, ing bugtong ng anak, ban mi kabieta mo, king kapamilatan na. Itiya ing lugod, uling kaluguran na kataning Diyos, nune itamo, ring ligurana. At tinubod ni, ing kayang anak, ban at busana, ing kasalanan tamo. Pakamalan kong kakaluguran, anti na ning maragul, ing lugod ning Diyos kaya katamo, sukat tamo namang mikakalugod. Alapang bitasang menakit king Diyos, dapot nung mikakalugod tamo, at kaya katamo ing Diyos, at ing kayang lugod, maging ganap kaya katamo. Balutamo,
king manatili tamo king Diyos, at ya, manatili ya kay katamo. Uling pigkalubanan na katamo, king kayang espiritu. Ikit mi at patutwanan, king tinubod nening igpa, ing kayang anak, bilang talapagligtas na ninyato. Ing ninumang may papasyag, king Jesus, yaing anak ning Diyos, manatiliya king Diyos, at ing Diyos naman manatiliya kaya. Balo tamo at paniwalan, ing lugod ning Diyos kaya katamo. Ing Diyos, lugod ya. Ing manatili king lugod, manatiliya king Diyos, at manatili niya man kaya ing Diyos. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Alleluia, 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 alleluia. Itamungan po, pusanan niya impuad ko, magaral kayo kanako, pablasang mamutkot mababalo. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kay kayungan, At keka antimurin. pamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King oras ay ita nga nang migsalitang Yesus, igpa, ginuning banwa at yato, pasalamatan da ka uling pepakilala mo karing taong musmus, inge pepakilala karing mga biyasa at maisip, waig pa, uling iti ing sarili mong tula at kaburian. Ing sabla, binyena ke kayo ningigpa ko, at alang makakilala king anak nune mo ingigpa, at alang makakilala king igpa nune ing anak, at detang biryanang makakilala kaya ning anak. Lumapit kayo kanako, ikayong sablang mapagal at mibabayatan. King ke kayong pupusanan, at ako dinanda kayong kapayapan. Pusanan niya kaya kayong paud. Pusanan niya yung paud ko at magaral kayo kanako. Pablasang mamukulog at mababalob at makatuklas kong kapainawan. Mayan niyang dalan ing paud ko at mabayat ing papusan ko kay kayo. Kapatading may pabalita ni kikatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. King Legunig Pampo ng anak, panibalan ng Espiritu, Amen. maya pa sisilim po kay kongan. Maya pasisilim po among. Impuso ng Yesus sagrado ya. Wa may sugat ya. Pero ay mitakutan. Nga na po kayong Ingles, the Sacred Heart of Jesus. It is scarred, but not scared. Atin na po nga sa na iconography. Nanya po itang iconography. Iya po itang pamagaral kareng miyaliwang imahin at ikarelang kabaldugan. Simbolo lareti at atin lang lararawan ang mas malalam ang kabaldugan at mensahe kay katamo. Iconography is the visual images and symbols used in a work of art or study or interpretation of these deeper meanings of images and symbols. Iya po awapansin ing sagradong puso ng Yesus
the image of the Sacred Heart of Jesus. Makalwalya yung puso na. The heart is protruding. And then yung puso na milalablab. It is burning. And it is also pierced with a crown of thorns. Nano po kaya yung kabaldugan, dareti? Ot makalwalya yung puso na, ot mumuna yung puso na. His heart is there outside, obvious. It is protruding. Nung maybe if children would see this, they would be afraid. If a baby would see the Sacred Heart of Jesus, they might be afraid. They would not understand an image. The heart is outside. My dear friends, nakalabas ang puso ni Jesus ay tanda ng kanyang kabutiang loob. Nangunguna ang kanyang puso. Hindi po ang kanyang isip, hindi po ang kanyang kamao, hindi po ang kanyang bulsa. Sa ating puso, naway manguna ang ating puso. Let your heart lead us. It is better to be kind than to be righteous. May mga taong tama, pero hindi naman mabait. Hindi po pareho yon. May taong tama, pero walang kabait-bait. Because they know they are right, they will shame you, they will shout at you, and they will show you are right. They will show that they are right and you are wrong. Jesus obviously is always right. He's holy. He's divine. But He's also kind. Hindi po mahalaga lamang na tama tayo. Dapat manguna din ang kalooban natin, ang mabuting kalooban. It is not enough to be right. It is also important to be kind. Pag tumatanda na daw tayo, sometimes we can let go of righteousness as long as we are kind. Meron pong isang kanta, kaya lang matanda ng kantang ito, mas matanda pa sa akin. Sinulat po ni Burt Bacharach, yung kanyang kasama si Hal David. Noong 1966, ang title po ng song, Alfie. In fact, meron yata ang dalawang movie about this. And then this movie is about a rich young man, very rich. Playboy po siya, ang dami niyang relationship. Ang dami niyang sinaktan. Dahil mayaman siya, wala siyang pakialam sa iba. Tapos sabi po ng song, what's it all about, Alfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Alfie? Are we meant to take more than what we give? Or are we meant to be kind? And then, ang ganda po ng kantang to, if you can check it out, yung last paragraph niya, sabi niya, I believe in love, Alfie. Without true love, we just exist. Until you find the love you've missed, you're nothing, Alfie. When you walk, let your heart lead the way. And you'll find love every day, Alfie. Kaya nga po, parang sinasabi niya, kahit mayaman ka, kahit matagumpay ka, kahit sa'yo na lahat, kahit tama ka, kung wala kang puso, Alfie, you just exist. Let your heart lead the way. Naway ang puso ang manguna sa buhay natin at ang ating pakikisalamuha. Naway I understand ba't nakalabas yung puso ng Sagrado Jesus, ang sagradong puso ni Jesus. Dahil sa naging buhay ni Jesus, nanguna ang kanyang puso sa kanyang misyon, sa kanyang pakisalamuha, sa kanyang disipulo at mga taong kanyang tinulungan. Ikalawa po, the heart of Jesus is scarred. Scarred. Yung may gasgas, may sugat. Pero kahit may sugat, hindi naman po siya umurong. Hindi po siya sumuko. Di ba kung saan pag nasaktan na tayo, ayaw na natin. Lalo na pag nasaktan tayo ilang beses na, tama na, ayaw ko na.
nasaktan na ako. Pero pag inuna mo kanyang puso, or pag inuna mo iyong puso, when you are leading by your heart, my dear friends, you will always be vulnerable. You will be subjected to pain. Masasaktan ka because yung puso mo nakalabas eh. You're not defensive. Hindi nangunguna yung kamao mo o nangunguna yung isip mo, nangunguna ang puso mo. Pag nagsisimba po tayo, especially yung Eucharistic number 3, pag nagmimisa yung pare during consecration, tignan nyo po ang umpisa ng consecration. Sabi po dito, bago po binigay ni Jesus ang kanyang sarili sa tinapay at alak, ito po yung nakasulat. On the night he was betrayed, anyang benging penganyayade, he took bread and gave thanks. He said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and do this in memory of me." The very table that we celebrate, ang bawat misa, hindi nang po nagbigay ng sarili si Jesus dahil feel good, magandang kanyang mood, o kaya masaya sila. Hindi man po. Nung gabing siya ay umalis na si Judas, alam na alam ni Jesus, he knew very well that is the time he will be betrayed. When you experience betrayal in your life, lalo na sa mga kaibigan mo, o sa mga pinagkatiwalaan mo, o mga minahal mo sa buhay, alam niyo po, you experience the scarred heart of Jesus. You feel the pain of betrayal, and yet Jesus was determined to continue His mission. Meron pong isang naging presidente ang South Africa. He was imprisoned for 27 years. Wow! He was a prisoner for political reasons. He did not blame, he did not curse. He continued to be imprisoned until when he was freed, he became the president of their nation. And later on, the Secretary General of United Nations. Ang pangalan niya, Nelson Mandela. He was scarred? Yes. Hindi lang po siya ikinulong. He worked hard with some daily working like a slave. And yet, sabi po niya, nung nakalabas siya, there's no future without reconciliation. Wala tayong kinabukasan kung walang pagpapatawad. Never give up. And that kind of being scarred, sabi nga, pag nasugatan ng sundalo, no, as a wounded soldier is more determined to realize why he has to fight. We are not soldiers of any nation or any country or any political reason. We are soldiers of God's love and forgiveness. Sabi nga po ng isang santa, Saint Julian Eymard, inyang Rule of Life number 9, forgiveness transforms circumstances of sin into occasions of grace. Ang pagpapatawad daw, yung nangyaring kasalanan ay ginagawang paraan ng grasya dahil tayo'y nagpatawad. At nakikita ho natin, itong last point ko na lang po, that Jesus was also not scared. The heart is sacred. His heart was scarred, may nasugatan. It was painful to be betrayed. And yet also, He is never scared. Hindi po siya natakot. He was determined. Alam niyo po, pag kumakanta po tayo ng pambansang awit, yung isang line doon, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. That is the fire. Not only in my belly, but in my heart, ito'y buhay.
And that is the kind of passion Jesus has for us. It is the warmth and the fire of the Sacred Heart of Jesus. Mayroon po isang writer during the 14th century. It was an epic poem titled Divine Comedy, written by an Italian writer, Dante Alighieri. Sabi niya po ng kanyang isang line doon, Hell is a cold place. Hell is not on fire, but it is a cold place. Ang impyerno daw, di ba, parati natin tinitignan, may apoy. That yung simbolo ng impyerno, demonyo, apoy. Pero ito, Divine Comedy by Dante, sabi niya hindi, ang impyerno, malamig na lugar. It is a cold place. Bakit po? Tignan niyo po yung relasyon ninyo. Dati, mainit ang iyong pagkakaibigan. Nagkikita kayo araw-araw, kukwentuhan kayo araw-araw. Ngayon nagkasala ang isa o may pagkukulang, naging malamig ang iyong relasyon. Ang tawag doon, it's a hell of an experience. Pag naging malamig ang pagmamahalan niyo sa pamilya, you take each other for granted. Parang impyerno, parang impyerno ang iyong relasyon. Ganon din sa simbahan, lalo na ngayon that we are not present, we are not here. It could be possible that we drift into the coldness of our faith because we are not here present every day in our masses. But hopefully, this desire to be together even online, it can also enliven and bring forth the fire of our faith. It is the grit, the courage, and the resolve that gives the reason for us to bring that lamp of the Blessed Sacrament, the presence of Jesus, yung sa tabi ng isa pong alam na alam mong nandyan si Jesus. The Eucharistic presence is through the fire, the candle, and that sustains us, nananatili. It's contaminating us, nakakahawa, the fire that gathers people together. We are called to aspire, to inspire, not to expire. Before we expire. May I repeat? We aspire to inspire before we expire. Sanang buhay natin, lalo na sa mga kabataan ngayon, mas marami yatang nagsisimba yung mga senior citizen. Pero yung mga bata, sila talaga yung pinapasimba. 21 hanggang 59, wala sila. Umisa nagsisimba po yung 60 above. Where are the young? Did we inspire them? Did we enkindle them? Nagkaroon ba ng buhay ang kanilang pananampalataya? Yung kandila ng kanilang pagkabinyag? Para bang binuhusan na ba ng malamig na tubig? To keep the fire at the temple. And that is our call today. Let this be our reflection and our invitation. That when we pray for and through the Sacred Heart, we are reminded na nangunguna ang puso ni Jesus. Ito ay nasugatan with the image of the crown of thorns, bleeding, painful, scarred because of our sins, and yet it is never scared to realize His mission. Hindi natakot si Jesus. Hindi siya umurong even when He was abandoned by His disciples. Sabi nga niya in Luke chapter 12, Jesus said to His disciples, I have come to set the earth on fire, and I wish it was already blazing. Because ngayon po yung mga bata ngayon, cool, chill, relax muna, rest. Sabi nga ni Pope Francis sa mga kabataan during the World Youth Day, avoid sofa happiness. Dahil nakakatakot po ngayon, marami tayong oras na libre, baka naman nasisira din naman ang oras natin because we're avoiding the virus, but the virus of
of complacency can take over our life. Let our faith be sustained and let our invitation to spread the good news in our hearts. Pwede ko pong magbigay ng tanong sa inyo. Ano po yung pagkakaiba ng bubuyog at saka yung langaw? Sorry po, no? What's the difference between the fly and the bee? Di ba? Are you a fly? Or are you a bee? Yan. Malaki po yung pagkakaiba. May mga tao para po silang langaw. Di ba yung langaw, they spread the germs, they spread the virus, or sorry, hindi po germs, yung dumi. Saan po nananatili yung mga langaw? Sa basura. Maglagay po kayo ng basurahan dyan, mapupuno ng langaw. Kaya tinatakpan natin eh. Ganyan po yung langaw. Pumupunta sa marumi, sa basura, pagkatapos kinakalat nila. Pero meron pong taong kamukha ng mga bubuyog, they are like bees. They go from one flower to another, from one flower, another beautiful flower. They extract the sweetness, the honey in these flowers, and they put it together for us to enjoy honey. Ano po kaya tayo sa buhay natin? May we spread the good news in the Sacred Heart of Jesus. We may be scarred, but we are not scared to lead our lives through our heart. Sabi nga po ng song, let your heart lead the way. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Pasyag tayo po yung kayakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang king banwat yatu. At kang Yesu Kristong anak na bugtong nga ginutamo. Pengagli king upaya ni Banala Espiritu. Mibait kan Santa Mariam Birhen. Linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus, mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King Katlungaldo, sinubliyang mebye. Pepayta siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan ng mangketi, bamukum ka rin mabye ang pongmeng mate. Sasalpantaya ko king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad da rin kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king bie alang angga. Amen. Idaon tala rin kayakatang panalangin at kayaduanan, king sagradong puso ng Yesus, at kimbalang panalangin nga tapong makibat, puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para king Banala Igpa, para ka ring obispo, adin sablang pastol ding kaladwa. Masigasig lasanang magobra, para king pag-aryaning Diyos, keti king yatu. Kambening maragula lugod at lubusan apa magtagulaling, ipanalangin taking Ginu. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin sablang pari at para ka rin sablang relihiyoso, ikonsagrara sana in kabilugan dambye, kinsagradong puso ng Jesus, in sentro ng dibinong lugod, ami katawan tao, ipanalangin taking Ginu. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para ka rin kakatamong pamilya, banding sablarang galame, akwarang atalus ing lugod ng Jesus king balang metong karela, at mabibelang tunay lugod, at pamanatindi king metong at metong, ipanalangin taking Ginu. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Para kakatangan na makatipon keti, kin lugod ng Jesus, batamong akantan, intetagan sumisi karing kakatamong kasalanan, at akit ing lugod, badgawang kapamayaran para ka rin palpikasala, ipanalangin taking Ginu. Puso ng Yesus, pakaluluan mo kami. Ngeni po, adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Para king kapasalamatan, king wedding anniversary ng Eler at Agnes Garcia, para king wedding anniversary ng Aman at Carol Ronquillo, para king kapasalamatan king kebaita ng Architect Richard Rason,
Jojo Lingat, Avelina Ramos, Christine Marie Alderete, Cyril Lacson. Para king kayaduanan at personal ng kayaduanan Gina Magat Diaz, John Cruz, Imelda Canlas, Phil at Janet Castro and family. Para king kapaldanan na rin kapatatang masakit, Arvin Jasper Valencia, Remy Arceo, Sonia Di Marucot de la Cruz, Mary Kate and Macaria Kathleen de la Cruz, Marco Somido, Ernesto Silva, Agosto Esguera, Maxine Cabalya, Temi Bande. Para kingalangang kapainawan, ding kaladwan ng Felicidad at Cesar Abalos, Augusto Patio Calma, Eduardo Pinto Sr., Ernesto Di Marucot, Clarita Mameng Valdevienzo, Lita and Antonio Ponyo, Sister Rebecca Maglalang, Rita Febes Cervantes, Teresita de Jesus Danting, Arturo Vitug, Aurora Texon, Ruben Lacson Jr., Maria Teresa Morales, Victorio Babadilla, Jesus Manabat Sr. Oy paming atsubanwa, sinugat miya ing puso ng Jesus, ake kang anak, dapat pagdala na kayong kapatawaran at grasya. Saupan mo kaming patutu, king pasalamat ning lugod, at gawan kapanayan para kaya kaming kasalanan. Kapamilata ng Jesucristo, manggaman king alanganga. Amen. Liturhiya ning Eucharistia. Walukang anak mo, tiyungeni harap mo, tinape at alang, karelang yayampang, bunga ni pagan, isip at nugon, gawan mong matapang, ayin ning anak mo, uling balumi, tutulang maluka, gawan mong karapat dapat, tanggapan mo, Ginoo. Talakad Manalang po. kayo kapatad, bandigit king katang daon, matanggap tarapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Jesus, ginumi, lawan may puso na kaya kang puso, mitmong lugod kaya kami. King ulin ning kayang lugod, tanggapan mineman sana iting Eucharistia at kapatawaran, kaya kaming kasalanan. Itiadon mi kapamilata ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuri. iyat nayo ring puso yo. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos ay ginuta mo. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin. Oig pa, Diyos yung alanganggat lubos mayupaya. Kapamilatan ng Jesucristo ang ginumi. Ing lugod ng dakila, meging dalan para idaunin kayang sarili, alang-alang king kaligtasan mi. Inyang mitas, yaking makapako yung krus. Ibat king tagilirana, ametandos king sundang, minagusing daya at danong. At kapamilatan na niti may yaninagya, ing kaya kang Santa Iglesia. Ing Santa Iglesia ng nuing metoyato, tinanggapya king puso ning kaya kang anak, puso kung makasadya, king tao pauli ning lugod na. Ulinita, kambeding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe, king alangtuk ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal
banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Mitnoy ay banwa, ting labwat, king kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Nuay niya'y daratang, kilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o higpa, ikang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalang pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami malyar lang katawan at daya ni Ginaming Kristo. Vaya mi daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Kingwaning tinapet pasalamat sa keka. Piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iting kanahong katawan na mi daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baning apunan, kingwaning kalis. Pasibayan pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayan disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis ng akong daya. Ing daya, nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawara la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Pasyak tayong misteryo ni kasalpantayanan. I Cristo Medea, I Cristo Medea, I Cristo Mabea, at datang yapa. Inyang ini gaganakan mi oig paing kamatayan, pamanyubli ng miyebya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapen ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo, igami nga sanang may sulusulo king kataon at daya ng Kristo, tipuna na kaming tingmetong ning banal Espiritu. Ganakan mi oig pais ng deglesia mo makalaganap king meto yatu. Ban mi ganap king lugut kami ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugod at susuyo, sasaw, at mabibiyay king karelang sarili, kiki kaming kasalpantayanan, at kiki kaming parokya kay tiking Banala Cruz. Ganakan mula naman ding kapatid mi pepainawan at maninayang subling mi, at ding sablang miyang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga. Ban kaya ng Maria, Birhen Indo ning Diyos, San Jose kayong esposo, ding sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian king kakaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kakanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagom ning banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king palalangin, tiro ng Jesus kay katangan. Ipamia chubanwa, di sambanyay lagyo mo, datang ke kami, ing kayayan mo, mi pamitwayay loob mo, ketiking yato at kimbanwa, mi pamitwayay loob mo, ing kakana
Ibiemu ke kami, hingal dongeni, ating patawad mo ke kami, ding salami ke ka, ating pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, emu ke ibay, sawokin tukso, nuneng ikabusking maro. Ikabus mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi. Bating kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay mikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami kang bening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian, at ing kayupayan, at iligaya, manggaman king alang O angga. Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning Ginoo yang manatili sana kaya kayungan, At kaya ka antimurin. pasyak tamo po, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yatu, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Ngayon kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalakok king kasalanan ng yato, nuwan la rin mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapot iagkasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual a pamakinabang. Ho Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyo ko king kakabanal-banala na sakramento. Kaluguran da ko, maigit kin sablang bagi, at pagnasan ko intanggapan da ko. Dapot ing pauli ng ngening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka mo man king spiritual kening puso ko. Kakaulan da ko, bala mo wari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan ing sarili ko keka. Emo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Inuyang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilanan, eko kakisanan, uling sabna, kaya manibatan, ingginuy ang pastol ko, yang mangapno, king kakulangan ko, kapilanan, eko kagisanan, uling sabna, kaya manibatan. Siklod tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami kaya kakaniting pamangailangan mi,
Ban ipagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkala mo, para ka rin sablang tao miyatasan, ban panigaralan ng penibatan niting virus. Gawang masampat a paralan, ban naiwasan ng pamikapakalat na niti. Ampon makapanitun lunas, laban kaniting sakit. Antabayanan mo la rin kaisipan ng ponggamat do, ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mitmon lugod, kaingatan, ampong gelingan. Makanyan mo naman, karin sablang manigobro, ban makapanintun masampat akalingapan, ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karin sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo, ban manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalog mo, ingkala mo, para king ikakayap darin sabla, ampong makaibye masampat asaw, karin pamangailangan do. Iti ang adwami, king kapamilatana, ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye ampong mag-ari kambe mo, king kametungan ning banal at Espiritu, Diyos manggaman, king alang-angga. Amen. Nuan na Maria, kamasmas ding salunan, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin niyo kami. San Pedro Kalunsod. Ipanalangin niyo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oig paming miglalang, kapmana kesa ng lugod niting sakramento. Ilapit na kami kang Kristong kaya kanganak, at sa upa na kaming makakilala kaya karing kaparaming tao. Itinganadon mi kapamlata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatili kaya kayungan. At kaya ka At antimurin. bendisyonan ako ng Diyos at bendisyonan rin kaya kayong pamilya. King lagyo ning paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Ing kaya katang misa, midaone, pumeta mo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Balayan at alatuki, balayan na mituburan, balayan na inawos mo, balayan na pinili mo, balayan mo o Ginoo, kaya ka ng pagkaya.